Početak sezone Valentina Rosija može da se svede u jednu rečenicu. Nije proveo tolike godine da bi se završilo ovako, a nismo ni mi. To je samo jedna od poruka doktoru posle trke za zaborav u Portugalu, pošto ni prethodne dve ove sezone nisu bile ništa bolje. Vozač Petronas Yamahe je od početka sezone osvojio samo 4 boda, što nije dovoljno ni za njega, ni za njegov tim. Posebno ne kada je najavio da mu je plan da vozi naredne sezone, ali da će konačno odluku doneti tokom leta. Ako se ovako nastavi, možda je neće ni doneti sam, na što ukazuju reči Razlana Razalija pre nekoliko nedelja. We will try not to let it overwhelm her so much. We will not try to change how we do things so much. We want him, we try to encourage him, try him to do new things. You know, if not, why move to the satellite team? You know, we had various discussions with David Munoz, with Valentino. I think he knows what it takes. We have to really, not slowly, but we will have to tell him that, look, you're not in a factory anymore. You are in an independent team, but we work just as professional as the factory team. And especially when I'm the kind of guy where if I don't like something and a lot of things that we pay for, especially with Yamaha, if I don't get it, I will question every single thing. So to some extent, I do try and interfere and try to get what the team needs. You know, maybe that's something that can't be done when he was in factory, but for us, it's different. You know, so yeah, we try to maintain our way of doing things and with the objective of making him competitive and of course to ensure that Frankie keeps up with his game and do better as well. Rossi mora da se trgne, i to hitno. Prošla sezona je za njega bila najlošija u kraljevskoj klasi, gora čak i od onih kada je vozio za Ducati. A početak ove ne nagoveštava mnogo. Pre nekoliko dana vodio je bitku sa mlađim bratom Lukom Marinijem i izgubio, a potom je završio u šljunku. Srećan po njega, do kraja sezone ima još 16 trka, a kako vreme bude prolazilo, strpljenja će biti sve manje. Ako neko može da preokrene situaciju u svoj korist, to je onda on. Ako ne, čeka ga teška odluka i početak kraja. Zbog svih ljubitelja motociklizma, nadam se da će kraj biti srećan.